O silafia o e mauoa, o lafo a lātou taulanga i le me te waitupe. O silafia foi e ia le tasi fafine mativa o oti lana tane, o lafo iai tupe iti e lua. O na fetalai atu lea o ia, e moni, o te fai atu ia te outou. O mea le nei fafine mativa o oti lana tane, o lafo iai, o sili lea ia lātou uma. A wā o i lātou uma, o lātou lafo atu i taulanga nisi mea mai a lātou mea o tele. A o ia ua mativa, o lafo e ia ana mea uma e ola ai sa ia te ia. Whaamanuia mai le atua, tātou whaitau, i whaalongolongo ia nā fionga pa ia. Ia tū mau pe i le atua lana lava vi inga, nei maso uma se io o le whaamamau. O le launga le swafa mamalu o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. O whaunga ina le foi upoe wha, mai le tusi sa tātou whaitawina e whai mau tātou matua, e wha pēa lona whaitau. A wā oi lātou uma, o lātou lafo atu i taulanga nisi mea mai a lātou mea o tele. A o ia o mativa, ua lafo e ia ana mea uma e ola ai sa ia te ia. Manatu au tū mo tātou Samoa, e peo na whaasino mai e le tusi whaitau aso le whakasā e whapea. Ta iala e fō ia ai tū langa lamatia. Ta iala e fō ia ai tū langa lamatia, high risk strategy. A ole i ulu fale atu Yesu i lona malanga whātupu Yerusalema. Le fatu o le talitonunga i utaia. Na waai atu o ia i le aai pa ia. Matangi. Ma whapei fo i lona loto. Ana e iloa. O oe lava i le nei lava aso. O mea e manu iai. A ole nei. Ua lilo i lau waai. O langona mawhatianga Yesu. Ina ua ia waai atu i le matau tia o le solitu la fono ma le amio le tonu o le nuku o le atua. Ai maise ia amio a satukaio ma farisaio ma le autusi upu. O e fia fia e eva ma o ofu i ofu tā tapu vai. Ma whālue o lātou no whoa, ma whātali manuia. O a mi o ia, ua le talawhea ngai ma le sila whanga le atua. Le ola whāwholinga, le fia mamalu i luma o tangata. Ma whātō sina i tangata i lātou whainga. Ai maise, o se nuu a whirifilia i le atua e whaimona. O pei lātou o tangata mau oa, i to tono le tala sa vaitawina. E whaa i le tele o lātou tupe, i le mea te wai tupe. Ina ia i loa atu e tangata i utaia le mawalunga, ma le mātanga o fie, ma le tamau a inga o lātou tūlanga i to tono Yerusalema. E le ngata le nā. A o le whaunga ina o le suafa o le alii, e whamalo si ai tangata vai vai, e pei o le whawhine o oti lana tane. E avatu ana tupe le teu ngā tupe o le malu malu, e le mo se vi inga o le atua. A o se whainga ami o le tonu, ina ia wha malia ina ai o la tau loto, i tu ina naunga o le tinu. That is an example of an absolute corrupt religious system at its best. Sila sila atu Yesu. Ma whapeane. O sili atu le whoa i o le whawhine mativa o oti lana tane. Na i loo tangata maua. To tele nisi e tau la i le whai taunga o le nei tala. I le whoa i o le whawhine mativa lea. Na whoa i malona loto a toa e sao. E sao. Ai o le au te lenga o le whaitaunga o le tusia luka
mai le mata upu e luas fulu tau mai le mata upu luas fulu maritasi e fallinga mai o feta lainga po o lapata inga Yesu o loa ngā i tonu i tai o Yerusalema. I la tau o lo tau ave le pa ia ma le mamalu o le atua. I la tau watu ina ai le pule le atua e pule ma le alofa i ona tangata peita iane o la tau le whaia lona finangana. Le afu anga lea o le talia Yesu le foai o si lea fafine mativa. Ona ua alofa ina le atua o ia. Masawa ina I whainga mea o pio a tangata. Ai o ani ta iala e fo iai le atu langa o le lama tia o soifua o tangata vai tu tono le societe. O a onga ma apua inga Yesu ia teo I lato loto manganga. Awa ne nau ma wha mua le tamau ainga wha le lalolangi. Awa ne nefo I le vaai o le tangata I le atua. Aia wha mua mea wha le anganga e puna mai ai le amio le lei. E maua I le tō wha ma le whautautanga wha le atua. E ala I le tau singa ma le malu pui o tangata li vai e peo si lea fafine mativa ua oti lantane. O fua le nao le anganga mai le atua I le tangata o le alofa ai le o le ino. O le ngalue mo le atua ai le o le vaainga o le tangata. O le whalau I loa o le saolo tonga ai le o le tau mia. O le ase langona e o ia Yesu pe a sila mai a Samoa. E tangi. E pe o lona tangi ia Jerusalem. Will he weep as he wept before his entrance in Jerusalem? Ioe, e mawhai o na avea I tātou masatu kaio o farisaio o le au tusi upu I le tele o tai. O I lātou e fia o ofu I mamalu o le alii, ma whao ngā le suafa pele o le alii. Ina ia vaai mawalunga, ma ifo mai tangata ia I tātou. Peitai, e leo le anganga o le wha moe le nā o le avea ma Kerisiano. O le avea ma tangata o le atua, o le whaola leo anganga o tangata. Ai maisa I lātou e lima vai. I lātou a puapua ngātia. I lātou o lo sawaina I whainga o tangata lea mi o tua. E peo lea fafine mativa. O le fafine o le aise wha moe. Ai ua lofaina e lea tua. Ona o le ona ma le whainga tau le sio manga sa olai o ia. I whainga lea lo lofa o tangata sa wha pēr e manu ai oia. Le ala lea, o le tau sili ina oia I fufonga le atua. A wawa ia si lima ia te ia, ma ave a toa lona loto, ma lona nganga I le atua, o le na te tau a mi o tonu ina, ma wha tamau a inga ina oia I ona manuia. O le fafine mativa le nei, o le whailonga o le sawaina, sign of oppression in a society that's being operated under a corrupted system. O se whafangu mo e malolosi, awane ingalo na yuso tua oi, o lo tangi mo so swani. Awane I whapolonga, ma whatinga aina, ma whaunga aina I lātou e sue ai so manuia, po sovi inga. O lo tātou iei pēr I le vai tau o le Kerisimasi. Ia whaunga ina le nei vai tau e mawhau ai. I le winga lo loto le afio mai o Yesu I le nei lalo langi. Ia vea le pepe o le whaolo tanga. E whai mata I ala.
i tātou loto mānganga i le taimi nei, whapea foi, whai mangalanga atu, i tātou atunu i le nātau sangafo. E mauai mā whauwhaunga whale atua, e whātino ai ngaluenga o le whaolotanga, ma fō i ai le tele o a mionga mātanga, o loo lama ti ai le soifua whale anganga o tangata lautele. Nā fio mai e sui se awala e whātau waa, ma sili o na mawalalo i le vaai o tangata, o le whai longa o se tupu, e le isau e whai loa so na mamanu. Na sau e militino whaatasi ma tangata puapuanga atia, o le tala le lei le nā mo oe maa. E a vea i tātou ma tangata anu, o le malo pa ia o le atua. Amen. Seo tātou pese i le atua, i le pese o saunia. Le tama e ua o mawai, o le aso fo lene, o la mea no falea, ia e tau si ia lele, na o e lele ia so ua man, na o e lele ia
tātou te talo. Le atua lo mātou ta māle o i le langi. O laua fio na walaawina i mātou i aola fou. I le alofa tu noa e ala ia Yesu Keriso. Matau e aveina lo suafa. Tā pena ai i mātou i le taitainga o lo mana i so se mea, i so se tau. Whātino ai le ngaluenga o le whaolatanga e peona e whina ngalo iai. Lea mātou te fia ai, ma oli ma ala langa i laua fio. I lo wala awina o i mātou tangata vai. Whawhetai le atua, i le whe au, i wa tō matau ina ai lo watunu, i le nei aso. Tala o le whaolatanga, tāpena ina i lo walo pele o Yesu Keriso. Whai matai ala mo i mātou uma, ia fō ia ai le tele o tū langa la matia, o whao so songa le fili, i soi fua o tangata whātuatu. Whawhetai le li iele, so soani sili o lo mana, lo wanganga pa ia tauto lua ia i mātou i taimi uma. Whaaloto tele ina i mātou, fola ina lau upu, whaitau ina lau upu, ina ia mau ia te i mātou le tāua ma le au ngāo lau whe au. Ta iala i mātou i taimi o whao so songa, taimi o tofu tofonga, ma so se whawhi tāuri o lo whea ngai mautanga te whātutu. Sili la mātou whawhitai le ni ie. Le taulanga ola na saunia e lo walo pele o Yesu Keriso. Le awa mātou ola i nei, ma mauti no ai, e ale le whātuatua ma le salamo whamauna. O mātou no fuanga i lo mālopa ia. Pe ama vai ele nei o langa. Tu mau i lau fio, le whamanu, ma le whane tanga, nei maso uma se i o le whamavanga. Liu walo mai pea i o fufonga alofa le atua i lau whanau whalong te tā. Lau whanau e te tee i taimi uma, i lau whatonunga, i lapata inga ma lo apo ai mai ai mātou. O whao ngālo suafa pa ia e mau ai su mātou vi inga. O mātou whaolo vi inga le atua. Mātou te fia e ofu papae i aso sā ma taimi uma. Whaali lo mātou manu i luma o tangata. Mātou ola tusi lima ma vaai mawalalo iuso atua oi. Ma tau mia e no lato ola tau mawhai mo lauafi. Le atua, lo mātou whamasino siri le o ile langa. Whamangalo i mātou i le toto tau o Yesu Keriso. Alofa mai le atua ma le lingi mai o whamanuianga i lo watunu o Samoa. Au whea ngai ma malo longa i le nei vai tau o le Kerisimas. Tau tō lua pēla wanganga pa ia tei mātou. Ina ia mātou langona ina matalia le winga mone o le Kerisimas. Whamanatu pē o mātou loto mānganga. Le pepe o le whaolatanga. O le whaola lea e te tau na mātou whaia i tangata o lo pōpua ngātia. Awali tia mai ala wanganga pa ia ina yei umale manuia mea uma i le whaasiri ina o lo lava vi. Mana tua pea i la tau o lo mawhatia, whanoa ngase le tino, whafoisia lo latu malosi, whamawhana ma whamaise ia te i latu. So se whawhitau di o lo latu whenga iai. A wao le tiu te lava leo i mātou le au whātuatua. Ia te talo ma pai atu o mātou loto mā nganga i lātou o lo pōpua ngātia. Mātou te talo ia le atua. A o le manuia ma le file mua lau fio le atua lo mātou te mā. Le alofa sili ese o Yesu Keriso lo mātou lii
malo matu fao. Ile male mafutanga le motusia maluanganga pa ia. Ia tu mau mai le yo matou lunga. Malunga o lau whanau uma ile lalo langi atoa. Nei maso uma se yo o ile whawavau lau. Amen.